y de ya. Alabanza al Señor para siempre. Podemos botar carbona un tiki más junto con otro. Alabanza a Jesús para siempre. Amén. Pues si te sientes acercando un poquito más al altar, entonces cuando apagar, pues un tiki más calor. Amén. Va a acercarte y suena un tiki cerca a otro. Aleluya. Y va a adorar al Señor. Pues está aquí tan presente. A ver, gente de manera especial. Alabanza al Señor. No se manda mi ruja, no alabanza más. A ver, gente va a cantar con entero corazón. Aleluya. Alabanza en nombre de Jesús, aleluya. Dios bendiga cada uno de humano, amén. A precioso, para de casa de Dios y alabar su nombre, amén. Precioso está, ahora nos turta junto, amén. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Dios iremos, para contemplar su hermosura y inquirir en su santo templo, amén. Dios está maravilloso, alabanza en nombre de Jesús. Mi hermana George me está ahora para me dirigir, amén. Alabado sea Dios, aleluya. Y me pone un par de cántico, ahora me dice, hermano, me sabe que hermana aquí, también es un cántico que me pone para cantar, amén. Gracias, alabanza en nombre de Cristo Jesús. Pero yo también improvisar en mente, amén. En nombre de Cristo Jesús, aleluya. Alabanza en nombre de Jesús. La canta que dice, alabad a Jehová, naciones todos, pueblos todos, amén. Aleluya. Alabad a Jehová, naciones todos, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, y la verdad de Jehová es para siempre,
Amén, gloria a Jesús. Es verdad de Dios The truth of God para siempre. Amén. forever. Aleluya. Hallelujah. ¿Y cuántos están preparados esta mañana para recibir palabra How de many Dios? are ready to receive from the Lord this morning? Amén. Dios nos habló ayer God has spoke to us yesterday, y yo lo creí. Amén. and I believed. Ya la obra está hecha. The work has been done. Dios dijo a Josué, God told Joshua, amén, todo lo que pisara en la plana de vuestro pie, whatever you stepped on, yo os he entregado. I have given unto you. Dios les dio la palabra, God gave them the word. amén, aún las naciones estaban ahí, The nation were there yet. amén, Still. las naciones están ahí, The nation are there, pero Dios les dio la palabra. but God gave them the word. Solo ellos tenían que salir, They only had to go out, pisar step on that, y conquistar, amén. and conquer. Y Dios nos dio su palabra profética ayer, And God gave us the prophetic word yesterday. solamente recoger ahora, We amén. have to get it Con nosotros, with us. el reverendo Andrew Darrell en la exposición de la palabra de Dios. Pastor Andrew Darrell with the exposition of the word. God bless you. Dios te bendiga. God bless you. Dios te bendiga. Hallelujah. We have another wonderful privilege to be in God's presence. Tenemos otra vez otro privilegio de estar en la presencia de Dios And we're going to make full use of it. y vamos a hacer uso de eso. This morning, let's go to the Word of God from John chapter 6, verses 63. Esta mañana vamos a la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo 63. John 6, 63. Yes. Juan 6, 63. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bless His name. I'm ministering from the subject this morning, the ministry of the Spirit. En esta mañana voy a ministrar bajo el tema un ministerio del Espíritu. Bless His name. Let's pray. Father, thank you for the opportunity we have to be in your presence. I thank you, Father, for a wonderful time to share with each other, fellowship with each other. But greater fellowship, John said, our fellowship is really with the Father and the Son. I thank you for true fellowship this morning in the Holy Ghost. Minister to us, anoint us, touch us in a special way. Touch the ministration of the word, that the word will go forth with free course. Let the word enter our hearts. Let the word transform us. Bless us all in this house. All the glory we promise to give to you. In Jesus' name. People of God say, you may be seated in the presence of the Lord. Puedes sentarte en la presencia del Señor. Bless His name. Jesus in His earthly ministry Jesús en su ministerio terrenal made a very profound statement. dio una declaración muy profundo. He said, it is the Spirit that gives life. Dijo que es el Espíritu que da vida. The flesh profit nothing. La carne para nada aprovecha. Everything that comes from the Holy Ghost, Todo lo que viene del Espíritu Santo it will bring life or benefit to the life to whom it's ministered to. traerá beneficio o vida a la persona en el cual es ministrado. But anything birthed out of the flesh, the lower nature, the intellect, it will never profit the person that is receiving from it. Pero todo lo que proviene de la carne, el intelecto, no aprovecha a la persona que lo tiene. So Jesus said the flesh brings no profit
when you're ministering from the flesh. Jesús dijo que la carne no trae ningún provecho cuando uno ministra de su carne. And he went on to say, the words that I speak, they are spirit. Y él dijo, las palabras que yo hablo son espíritu. The reason his ministry was so impacting and different from the other ministries, El motivo que su ministerio era tan impactante y diferente que los otros ministerios. you remember Isaiah prophesied of Jesus coming? ¿Usted recuerda que Isaías profetizó de la venida de Cristo? He said, he will grow up among them as a tender plant. Él dijo, él crecerá en medio de ellos como una planta tierna. That's Isaiah 53 verse 1. Isaías 53, versículo 1. He would be a root out of the dry ground. Él será un raíz de la tierra seca, Meaning at the time when Jesus will come to manifest in the earth, mostrando ahí así el tiempo que Jesús vendría a manifestarse aquí en la tierra. the spiritual state of Israel was dry. El estado espiritual de Israel era seco. It was the Pharisees were dominating the scene with just intellectual power. Los fariseos estaban dominando la escena con solamente inteligencia intelectual. But Jesus came with a ministry of the Spirit. Pero Jesús vino con un ministerio del Espíritu. Even his first message, according to the book of Mark, Su primer mensaje, conforme al libro de Marcos, when he began to speak, cuando él comenzó a hablar, there was such a difference between his ministry and the ministries of the Pharisees había así una diferencia muy grande entre su ministerio y el ministerio de los fariseos. that those that were listening began to make these comments. Y los que estaban escuchando comenzaron a comentar tocante a eso. They said, what power does he give ministry with? Decían, ¿con qué poder estaba este ministerio equipado? So different from the Pharisees. Muy diferente a aquellos de los fariseos. He spoke as one that had great authority. Él hablaba como uno que tenía gran autoridad. The reality was he was speaking from the Holy Ghost. La realidad era que él hablaba del Espíritu Santo, desde el Espíritu Santo. Everything he ministered from the Spirit. Todo lo que él ministraba, lo ministraba que el Espíritu Santo le daba para ministrar. And it's the Spirit that transform and bring change. Es el Espíritu que transforma y trae cambio. Because the flesh, regardless of how impressive it is, Porque la carne, sin importando cuál cuánta impresión da, regardless of how much intellectual power, sin importando cuánto inteligencia la persona tiene, if I speak from my mind, I will only tickle your mind. si yo hablo desde mi mente, solamente voy a tocar tu mente. But if I speak from the Spirit, I'll bring change to your life. Pero si hablo desde el Espíritu, yo traigo cambio a tu vida. Because it is the Spirit power that changes people. Porque es el poder del Espíritu que cambia las gentes. So ministry is not entertainment. Pues ministerio no es entretener. It is not just to create excitement and emotion. No es solamente crear emoción y excitar la gente. Because when the emotion and the excitement is waned, when it's finished, Porque cuando no hay emoción y no hay excitación, you will find yourself in the same place. usted va a encontrar a usted mismo en el mismo lugar. But if it's the Spirit speaking, Pero si es el Espíritu hablando, something is going to happen to you. algo va a pasar con usted. You might not be able to comprehend it all, Tal vez no puedes comprender todo, but changes will take place. pero cambios tomarán lugar. Because it is the Spirit that gives life. Porque es el Espíritu que da vida. The flesh profits nothing. La carne de nada aprovecha. When Jesus was making a transition of leaving the world, Cuando Jesús estaba haciendo una transición para abandonar el mundo, his earthly ministry was about to come to a close. su ministerio terrenal iba a su final And he will have to go. y él tenía que irse. But his ministry would now be transferred to his apostles. Ahora su ministerio será transferido a sus apóstoles. You would notice in Luke chapter 24, verses 4 to 4,
En Lucas 24, versículo 44, he began to give them understanding of the scriptures. les comenzó a dar entendimiento de las escrituras. In other words, I would say take them to his Bible school. De otra palabra, él tomó a ellos para su escuela de Biblia. And he gave them understanding of scriptures. Y él los dio comprendimiento de las escrituras. He said, it is written of me Él dijo, está escrito de mí, from the laws of Moses, de las leyes de Moisés, from the prophets, desde los profetas and also in the Psalms. y también en los salmos, The things you see happened at the cross, las cosas que usted va a ver pasar en la cruz, these were the things written concerning me. son cosas escritas tocante a mí. And he opened their understanding Y- to what was happening. Él abrió su entendimiento para ellos entender lo que estaba pasando. And though they totally comprehend the cross Y aunque ellos no comprendían completamente la cruz and everything that God had done through the word, y todas las cosas que Dios ha hecho por medio de la palabra, and he fulfilled it in Christ, y lo cumplió en Cristo, yet they were not ready for ministry. aún no estaban listos para el ministerio. Because after saying that to them, Porque después de decir eso a ellos, in verse 44, en el versículo he went 44, on to tell them that from this time forth, él siguió diciendo a ellos que desde este momento para adelante you will preach the remission of sin in my name. vas a predicar la remisión de pecados en mi nombre. So I'm opening up scripture to you so you will understand the message. Pues estoy abriendo la escritura para usted para que así pueda entender el mensaje. But understanding the message is not enough. Pero comprendiendo el mensaje no es suficiente. He said, don't leave here and don't preach anything yet. Él dijo, no vayan de aquí, no prediquen nada aún. But in verse 49, he said, tarry here, wait in Jerusalem En el versículo 49 les dijo, espera en Jerusalén until you be clothed with power from above. hasta que seas vestido de poder de arriba. Then you will go forth and then you can begin to preach. Entonces podrás avanzar y entonces podrás comenzar a predicar. Because understanding the scriptures is not enough. Porque comprendiendo las escrituras no es suficiente. It has to be delivered by the Spirit. Tiene que ser entregado por el Espíritu. So he said, wait until you clothed with that power, Entonces dijo, espera hasta que seas vestido con ese poder. because he recognized they have to minister to lives that are spiritually dead. Porque él entendió que ellos tenían que ministrar a vidas que estaban espiritualmente muertos. I want to tell you something that is happening in the church world today. Quiero contarte algo que está pasando en la iglesia hoy en día. Many people think this pulpit Muchas gentes piensan que este púlpito is just a place to explain truth. es solamente un lugar para explicar la verdad. But explaining the truth is not good enough. Pero explicar la verdad no es suficiente. What is happening with plenty people or many people in the pews, Lo que está pasando con muchas personas que están sentadas en la iglesia, they are coming to understand many scriptures that they don't have the power to live. vienen a entender la escritura, muchas escrituras, pero no tienen el poder para vivirlas. Because you hearing the truth, but there is no power released to give you the strength to live. Porque usted está escuchando la verdad, pero no hay poder que se va desde el púlpito para la gente. So even though you know truth, Aunque usted conoce la verdad, you need empowerment to live a Christian life. usted necesita ese poder para vivir la vida cristiana. And I don't know if you know that truth today. Y no sé si usted conoce esa verdad hoy. Many people will come and confess to you, O mucha gente viene y te confiesa, Pastor, I know I shouldn't do it. I know I shouldn't be like Pastor, yo this. sé, no tiene que hacerlo, yo sé que no tenía que estar ahí. But I just seem like I can't help myself. Pero parecía que yo no podía ayudar a mí mismo. You never was supposed to help yourself. Nunca usted tenía que ayudar a usted mismo. You were supposed to yield and the Holy Ghost will help you. Su deber era entregarse y el Espíritu Santo ayudará a usted. It is the Spirit that gives life. Es el Espíritu que da vida. And the life that He gives is not the life that many people crave today.
Y la vida que él da no es la vida que mucha gente cree hoy en día. Many people think they go to church to change their financial status Mucha gente cree que van a la iglesia para cambiar su vida financiera or to fix their home so they can have a little bit more smoochy kind of nice feeling. o para alegrar los problemas en su casa para así ellos tener un mejor sentimiento But interior. church is not for that. Pero iglesia no es para eso. Church is for empowerment for living. Iglesia es para recibir poder para I vivir. need to have the Spirit of God with me. Tengo que tener el Espíritu de Dios conmigo. So if I'm dealing with my marriage, I deal in the Spirit. Pues si estoy atendiendo mi matrimonio, tengo que atenderlo en el Espíritu. If I'm dealing with conflict at work, I deal with the Spirit. Cuando estoy atendiendo conflicto en el trabajo, yo tengo que tratar con el Espíritu. Everywhere I go, my spirit through the Holy Ghost is in charge. Donde quiera que yo voy, a mi espíritu, por medio del Espíritu Santo, está en control. So whenever you come to church, Pues cuando usted viene a la iglesia, before you cry for hours, antes de llorar por horas, Father, bless me, bless me, bless me. Padre, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Father, heal me, heal me, heal me. Padre, sáname, sáname, sáname. Ask him, God, empower me. Pídele, Dios, dame poder. That whether it's healing or it's finances, O si es sanidad o si es finanzas, I must be connected to the Holy yo Ghost. tengo que estar conectado con el Espíritu Santo. Because it's the Spirit that's going to give me life to conquer my situation. Porque es el Espíritu que me da dar vida para vencer mi situación. When you're walking in the Spirit, Cuando usted camina en el Espíritu, the enemy can't handle you. el enemigo no puede tratar con usted. But when you're in the Pero flesh, cuando usted está en la carne, he will dominate your life. él va a dominar tu vida. Once you stay in the Spirit, Si usted se mantiene en el Espíritu, you always have power over the enemy. siempre tendrá poder sobre el enemigo. Greater is he that lives within you Más grande es el que está en mí than he that is living in that world. que aquel que está viviendo en el mundo. Bless the name of Jesus. Today, Hoy, the gospel sometimes is teach this way. el Evangelio es enseñado de tal manera, If the Christian go too close to the world, si el cristiano va demasiado cerca del mundo, the world will change the Christian. el mundo cambiará al cristiano. And Jesus said, he didn't say come to church, he said go into the world. Jesús no dijo, ven a la iglesia. Él dijo, ve al mundo. You have the power to change the world, not the world change you. Usted tiene el poder para cambiar el mundo y no el mundo cambiará a usted. God give you the spirit of dominion. Dios te dio el espíritu de dominio. When you go to a place, you take over that environment. Cuando usted va a un lugar, usted puede gobernar sobre ese lugar. The problem is, El problema es the sinner has fully yielded himself to Satan. que el pecador se entregó completamente a Satanás, The sinner is fully perverted. que el pecador es completamente pervertido. He is full of all his lust and his alcohol. He's fully yielded to his Él devil. está completamente lleno de sus deseos y de su alcohol, completamente entregado al diablo. And you have not fully yielded to your God. Y usted no está completamente entregado a tu Dios. So when the two reach together, Pues cuando esos dos se encuentran, the prevailing force is who is stronger with their relationship. el poder perverso es más fuerte en esa relación. So if the demons in him is stronger than the God in you, Si los demonios en él es más fuerte que el Dios en usted, he will take you over. él te va a dominar. But if the God in me is stronger than the demons in you, Pero si el Dios en mí es más fuerte que los demonios en él, I will knock that stuff out of you. yo voy a sacar esas cosas de usted. I will change that environment. Yo voy a cambiar ese ambiente. I don't care how crazy they are. No importa cuán locos son. When I walk into that room, Cuando yo entro en ese cuarto, I come with heaven in that room. yo entro con el cielo en ese cuarto. I come with the anointing in that room. Yo entro con la unción en ese I cuarto. come to break yokes.
Yo vengo a romper yugo and destroy y chains. destruir cadenas. It's impossible. Es imposible. I wouldn't even think about it, Ni siquiera puedo pensarlo that you can take me over. que usted me puede vencer a mí. I am born to take you over. Yo nací para vencer a usted. I'm born to dominate that environment. Yo nací para gobernar ese ambiente. I am not just mentally prepared, No estoy solamente mentalmente I preparado. must be spiritually equipped. Tengo que estar espiritualmente equipado. So I go forth with the power oozing out of me. Así yo puedo avanzar con el poder que sale de mí. I say, bless the name of Jesus. Bendecida el nombre de Jesús. Bless the name of Jesus. Hallelujah. It is the anointing Es la unción that crushes the yoke. que demolir. Que demola yugo. Destruye. That's why Paul said it like this. Por eso Pablo lo dijo así. He said, I heard of your faith Yo escuché de tu fe and your love for the saints. y de tu amor por los santos. The church at Ephesus seemed to be a good group of believers, La iglesia de Éfeso parecía ser un buen grupo de creyentes. because he said, I heard of your faith Porque él dijo, escuché de su fe and your love for the brethren. y de tu amor para los hermanos. And according to the book of Galatians, faith worketh by love. Y conforme el libro de Gálatas, fe obra por medio de amor. Meaning that they were walking in the word of God. Eso quiere decir que ellos caminaban en la palabra de Dios. But he said, even though you're at this level, Pero él dice, aunque están en este nivel, I bow my knees to the God of heaven, doblo mis rodillas al Dios del cielo, that he will give you the spirit of wisdom que él le puede dar el espíritu de sabiduría and revelation in the knowledge of God, y de revelación en el conocimiento de Dios. that the eyes of your understanding Que los ojos de tu entendimiento might be flooded with light, pueden ser llenados con luz. that you might know, Que usted pueda saber, that you might come to know, para usted pueda saber, that you might progressively come to para understanding, usted de una manera progresiva pueda entender that the curtains will begin to open more and more into the realms of God. que las cortinas comenzarán a abrir más y más en el ambiente de Dios. Revelation is like moving the blind. Revelación es como quitando la cortina. And when you move that first curtain, Y cuando usted quita la primera cortina, you see beyond what is there. usted puede ver lo que hay atrás. But then there is another curtain got to move again. Pero ahí hay otra cortina que hay que mover otra vez. And you're coming into more and more of the knowledge of God, Y usted entra en más y más conocimiento de Dios. experiencing deeper revelation with Y usted God. está experienciando profundo revelación en Dios. And he said, I hope that the eyes of your understanding become so enlightened Y él dice que yo espero que la luz de tu entendimiento pueden abrirse, that you may know the hope of your calling. que usted puede conocer la esperanza de su llamado. What is the riches of the inheritance in the saints? Las riquezas de gloria en los santos. That you might understand what is the exceeding greatness of his power, Para que usted pueda entender la supereminente grandeza de su poder, that is at work towards you. que está trabajando en usted. There is a power since Christ raised from the dead Hay un poder desde que Cristo se levantó de los muertos, that is working towards the Christian. que está trabajando en los cristianos. He said that power, he wants you to have a revelation of that power. Él dice, él quiere que usted reciba una revelación de ese poder. The same power when God raised Christ from the dead Es el mismo poder cuando Dios resucitó a Cristo de la muerte and set him at his own right hand, y lo puso a su mano derecha, far above, más alto, muy alto, a great distance between himself and principalities, una distancia muy grande entre él y los principados, and every dominion or throne
y cualquier dominio o trono, every position of authority, cualquier posición de autoridad. Christ's throne is way above it. El trono de Cristo es mucho más arriba que aquello. His authority is way above every authority. Su autoridad es más alto que cualquier autoridad. He said, not only in this age, not only in this Él age, dijo no solamente en este siglo, but in the age to come. pero también en los siglos venideros. This authority will never be taken away. Esta autoridad nunca puede ser tomado. Now, in that same authority, Pues en esa misma autoridad, he has raised up the church Él levantó la iglesia and connect you to that level of authority. y Él te conectó en ese nivel de autoridad. Now, from that level of authority, Ahora desde ese nivel de autoridad, you are seated in heavenly places in Christ Jesus. usted está sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Therefore, you are far above principalities. Pues usted está muy alto, elevado sobre los principados. The highest authority Satan have in this earth La autoridad más alta que Satanás tiene sobre esta tierra is under my feet, está debajo de mis pies, because I'm seated in high ranks of authority. porque estoy sentado en rangos altos de autoridad. You see, when you come to church, Pues cuando usted viene a la iglesia, you think that you are a human, you're just a flesh. usted piensa que es humano, es solamente carne. So sometimes people walk into this room A veces entramos en este lugar and they think that demons are strong spirits, y usted piensa que demonios son espíritus fuertes and we are the humans trying to fight them. y nosotros en nuestra fuerza humana tenemos que pelear contra ellos. But God is a spirit, Pero Dios es espíritu and God made me in his image and likeness. God made me in his image and y likeness. Dios me hizo a su imagen y semejanza. Therefore, man is a spirit, Entonces el hombre es un espíritu, but I live in a flesh suit. pero vivo aquí en una carne, But I am not flesh. pero no soy carne. This is my house, Esta es mi casa, but I am a spirit man. pero soy un hombre espiritual. So God empowers my spirit with the Holy Ghost. Pues Dios da poder a mi espíritu con el Espíritu Santo. And when you walk into that Y room, cuando usted entra en ese lugar, demons are spirits, demonios son espíritus, but I am a stronger spirit in that house. pero yo soy un espíritu más fuerte en ese lugar. I am a spirit man with more power than that demon. Yo soy un hombre espiritual que tiene más poder con ese demonio. So I don't fight him with my head. Pues no lo voy a pelear con mi cabeza, I fight him through my spiritual power that is given to me. pero yo le voy a pelear contra él con el poder espiritual que tengo en mí. I allow what God is doing inside of me to be released. I allow what God is doing inside of me to be released, Yo permito lo que Dios está haciendo en mí salir afuera, so that I can have power. So that I can have de power tal manera que yo pueda tener poder over all the enemies that are at work in the midst. sobre todos los poderes del enemigo que están obrando. How many can praise the Lord? Bueno, para alabar al Señor. Bless his name. I say bless his name. That's the reason Jesus said to his disciples, Eso es la razón que Cristo dijo a sus discípulos: stay here espera acá until your spirit hasta que tu espíritu receive power from the Holy Ghost. recibe poder del Espíritu Santo. So when you move into cities and territories, Cuando usted se mueve en ciudades y territorios, you will have dominion over those places. usted va a tener dominio sobre esos lugares, Because through the spirit power, porque por medio del poder del Espíritu you will be able to bring change. usted será capaz de traer cambio. The problem with people when they walk through our church doors, El problema de la gente cuando pasan por nuestras puertas de nuestras iglesias, we are not trying to change their habits. no tratamos de cambiar sus hábitos, We are not teaching moral standards. no estamos dando enseñanza de estandartes morales. Their parents try with that all their life. Sus parientes trataron con eso toda su vida,
and failed. y fracasaron. Because what you were dealing with, it's a spiritual dead. Porque lo que usted está atendiendo con él es algo espiritual muerto. They are dead spiritually. Ellos están muertos espiritualmente. So the carnal nature is alive. Pues su naturaleza carnal está vivo. And in that lower nature is where the passions of wickedness lies. Y en esa naturaleza, ahí están las pasiones de maldad. So when they come to church, Pues cuando vienen a la iglesia, don't reach them by the door. no los encuentres a la puerta. And try to quickly change their habits. Y tratar de cambiar rápidamente sus hábitos. They want to come in with something short. A veces vienen con algo muy corto. And you are in a hurry so you can lengthen the cloth. Y usted tiene prisa para hacer la ropa más larga. Now don't look at me like I'm funny, No me mire como si estoy gracioso. because that's what we think is ministry. Porque eso pensamos que es ministrar. If the man come and he open his shirt, Si el hombre viene con su camisa abierta, we try to button it for him. vamos a tratar de cerrarlo para él. That's not what God called you to do. Dios no te llamó para hacer eso. God called you to come in the spirit in your pulpit Dios te llamó para venir el espíritu detrás del púlpito and wake his spirit up y avivar su espíritu through the power of your preaching. por medio de tu poder, de tu predicación. His spirit will come alive. Su espíritu encontrará vida. And when God regenerate or transform him, Cuando Dios lo regenera o lo transforma, he will button his shirt. él va a cerrar su camisa. She would lengthen her skirt. Ella va a poner faldas más largas. Because what's on the inside Porque lo que hay adentro will work on the outside. reflejará afuera. Somebody say amen. Alguien diga amén. Whatever is in you Lo que hay en usted must work outside of you. se verá fuera de usted. I don't care if you're singing songs No importa si estás cantando alabanzas and all of this is outside. y todo esto es afuera. Don't tell me you're clean inside No me digas que estás limpio adentro and outside is unclean. y que afuera no está limpio. How come you're so disturbed and unsettled on the outside? ¿Cómo puede estar así afuera? Because once you're disturbed on the outside, mean you got turbulence on the inside. Porque si tú afuera es así es porque tiene turbulencia adentro. But through the power of the gospel, Pero por el poder del evangelio, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. no tengo vergüenza del evangelio de Cristo. It is the power of God unto Es el salvation poder de Dios para salvación. to everyone that believes. Para todos aquellos que creen. To the Jews first and also the Greek. Primeramente por los judíos, pero también los griegos. For therein in the gospel is the righteousness of God revealed. Porque a ellos es revelado en la palabra de Dios la justicia de Dios. From faith to faith, De fe en fe, from one level of faith to the next level of faith, de un nivel de fe a otro nivel de fe, and from one level of glory to the next level of glory. y de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. You will see how the life that is changed Usted puede ver la vida que es cambiada, begin to progress. It begin to go forward. comienza a progresar, comienza a avanzar. There is nothing like backwards in God. No hay nada como ir atrás en Dios. When God put his hands upon you, Cuando Dios ponga su mano sobre tu vida, it's forward motion es solamente mover para and adelante upward motion, y un mover para ir arriba. because the Spirit Porque el Espíritu always take us upward. siempre nos lleva arriba. Believe that this morning. Créelo en esta mañana. Jesus said to them, Jesús le dijo a ellos, when you go into the world, cuando usted va en el mundo, you have to transform those lives. usted tiene que transformar esas You vidas. got to bring those lives to a next level. Usted tiene que llevar esas vidas a un siguiente nivel. You have to bring them freedom. Usted tiene que darles libertad. Bless the name of Jesus. I was looking at the testimony. Yo estaba viendo el testimonio. You remember this great man that is now dead? Ese gran hombre que ahora está muerto. He has that book, Cross and the Switchblade. The Cross and the Switchblade.
The cross and the switchblade. He had a powerful ministry in New York. An old man, he's dead. David Wilkinson. Sí. Tenía un ministerio poderoso en New York. I saw a testimony Yo vi un testimonio of a transgender. de un transgénero, A man dressed like a woman un hombre que se viste como mujer and was a prostitute in the street. y era una prostituta en la calle. The man is even more beautiful than some women. Ese hombre era más bonito que muchas mujeres. And according to the testimony, En acuerdo con según el testimonio, he used to draw more clients than the women. él atraía más clientes que las mujeres. That have to be a strong demon. Tiene que ser un demonio muy fuerte. The thing was, they work on him for months to bring him to church. They evangelize him to bring him to church. Evangelizaron meses para traer a ese hombre a la iglesia. The testimony is, El testimonio es, the pastor said after the church was over one Sunday, el pastor dijo que cuando la iglesia terminó un domingo, he stretched his hand to shake this beautiful blonde. él sacó su mano para saludar esta hermosa rubia, Just to acknowledge the presence of the person in church. solamente para decir a ella bienvenida en la iglesia. But he said the response he got was a deep bass voice. Pero él dice que la contesta que él recibió fue un voz muy fuerte. Instead of get a fine woman voice, En vez de un voz de una mujer fina, it's like he expect, God bless you. Él esperó que Dios te bendiga. He get, God bless you. Dios te bendiga. So he said, I pulled back. I said, Él dijo que él se dio atrás, ¿sí? I'm dealing with something here. Él dijo, estoy tratando con algo acá. He said, but his workers that was working the street, Pero él dijo que sus trabajadores que trabajaban en la calle, the people that were evangelizing him, la gente que le estaba evangelizando, they said, don't worry, Pastor, we got him. dijo, no te preocupes, pastor, lo tenemos. We were praying and working. This is a big step. Vamos a ahorrar, porque ese es un gran paso. They asked him if he can change his clothes from a woman's dress and come the next week in male clothing. Le preguntaron si él puede cambiar su ropa de mujer y venir la próxima semana con ropa de hombre. He said, I would not. Él dijo, no, I would not change the outside until I feel it on the inside. él dijo, no voy a cambiar lo de afuera hasta que sienta lo de adentro. If you could make me feel like a man inside, I will dress like a man. Si usted me puede dejar sentir como un hombre de adentro, entonces me vestiré como hombre. And believe it or not, he was transformed and came in a suit and a tie. Y si usted lo cree o no, él fue transformado y él vino en un saco con corbata. Even married to one of the girls in the choir. Y se casó con una de las muchachas en el coro. They said he was changed inside, Dijeron que él cambió de adentro, but it took about 2 years pero le tocó 2 años to get out some habits out of him. para quitar ciertos hábitos de él. Because every time he's not thinking and he's standing by himself, Porque cada vez que él no estaba pensando y estaba parado, así hace. so they will have to say, Pero se tenía que decirle, it is habits. son hábitos. But inside, Pero de adentro, they will have to tell him, straighten your hands, straighten. tienen que decirle, mano fuerte, mano fuerte. It take about 2 years to renew the mind, the habit. 2 años le tocaron para cambiar la mente, los hábitos. But it didn't take long before God switched him on the inside. Pero no tomó mucho tiempo para Dios cambiarlo de adentro. That is true ministry of the Spirit. Eso es verdadero ministrar del Espíritu. It changes us on the Nos inside. cambia de adentro. We might still find our mind is not thinking straight.
Tal vez encontramos que nuestra mente aún no está pensando correctamente. There are some things you still do in the old pattern. Hay algo que aún está atendiendo con el patrón viejo. But if you keep renewing your mind in the Word of God, Pero si usted continúa renovando su mente en la palabra de Dios, you will be able to present your body as a living sacrifice. usted será capaz de presentar su vida como un sacrificio, su cuerpo como un sacrificio vivo. So God wants to start the work on the inside out. Pues Dios quiere comenzar la obra de adentro para afuera. While many of us think it's from outside in. Mientras muchos de nosotros pensamos que es de afuera para adentro. You can change your clothes and not change you. Usted puede cambiar su ropa, pero no cambiar usted mismo. You can come in an environment and adopt to the environment. Usted puede llegar a un ambiente, adaptarse al ambiente. That don't make you a Christian. Eso no te hace cristiano. T.L. Osborne said it this way, and I quote, T.L. Osborne dijo así, y cito: a human being with the Holy Ghost inside is a Christian. un ser humano con el Espíritu Santo dentro es un cristiano. If a human being don't have the Holy Ghost, he's not a Christian. Si un ser humano no tiene el Espíritu Santo, no es un cristiano. So everybody that is born again, Pues cualquier persona que es nacido de nuevo, God's Spirit come to indwell their el spirit. Espíritu de Dios viene a vivir en su espíritu. They are transformed from inside. Son transformados de adentro. The Bible said this way. La Biblia lo dice de esta manera. If you turn to Romans 8 verses 9, Romanos 8, versículo 9. you would see the word of God is saying this. Usted puede ver que la palabra de Dios dice esto: If any man doesn't have the Spirit of Christ in him, si una persona no tiene el Espíritu de Dios en sí mismo, he doesn't belong to Christ. no pertenece a Cristo. So you only belong to Christ because the Spirit indwells you. Usted pertenece solamente a Cristo cuando el Espíritu vive en usted. And then in verses 11, Y en versículo 11, the Bible said, if the Spirit that raised Christ from the dead la Biblia dice que el Espíritu que levantó a Cristo de la muerte indwells you, vive en usted, he will quicken or he will make alive your mortal body Él hará vivo su cuerpo mortal by the Spirit that is in you. por medio del Espíritu que está en usted. Let me explain that to you. Déjeme explicar esto a usted. If your flesh, Si tu carne your sinful flesh, pecaminosa, it only understands sinful things. solamente entiende cosas pecaminosas. For example, if you take a natural man and take him to football, Pues si usted toma un hombre natural y lo lleva a fútbol, al juego de fútbol or baseball, o béisbol, pelota, can you lend me a chair? y llame un stool. A chair. Bless his name. Bless his name. Don't go down so slow. Bless his name. Now, all of us that are sitting here, Todos nosotros que estamos sentados aquí, I don't know if it's our mind, no sé si es nuestra mente, but somehow like something is filtered into the mind for years. de una manera u otra, algo está filtrado en la mente por años. When you come to church, Cuando usted viene a la iglesia, you must sit decent. usted tiene que sentar de manera decente. You must be quiet. Usted tiene que estar quieto. You must look very studious. Y usted tiene que dar un semblante que es muy estudioso. You take a few notes Usted hace algunas notas and you listen. y usted escucha. The same people Las mismas personas, you put at a sporting arena, usted los pone en un lugar de deportivo, arena deportivo. and the man pelting the baseball for Curacao, The person who's pitching the baseball in the minor league, la persona que está lanzando el pitcher, que está lanzando la bola en el juego de béisbol para Curazao. and you know him from Curacao. Little League, amén. Ajá. Lo conocemos de Curazao. And you know him from Curacao. Y usted lo conoce que es un curazoleño. And you're sitting in the airport Y usted está en el aeropuerto. and you see Curacao young men running around. Y usted ve esos jóvenes curazoleños corriendo. And the man run with the web and the little boy run and catch the ball. Y ese muchachito corre y agarra la pelota. Here you, yes! Yeah! Curacao! ¡Curazao!
Your flesh know how to react to sports. Tu carne sabe cómo reaccionar a deporte. If you carry it to carnival, Si lo llevas al carnaval and the music come on, doom, y la música comienza, ¡tap! you know how to do it. Usted sabe cómo hacerlo. No stopping with you. Nadie te va a detener. But you say, come to church. Ven a la iglesia. You put power glue on you. Usted pone glue. Hallelujah. Aleluya. The pastor is saying. Pastor está diciendo. Are you saying? You know why? ¿Sabe usted por qué? Because your flesh cannot praise God. Porque tu carne no puede adorar a Dios. Hallelujah. Your flesh can praise baseball. Tu carne puede adorar a béisbol. It can revel in a party. Puede hacer muchas cosas en una fiesta. But here, your flesh is out of place. Pero aquí tu carne está fuera de su lugar. So he sit there like he's seeing something dangerous. Usted está sentado ahí como si fuera estar viendo algo peligroso. You sit there, but God knows that your flesh cannot praise him. Usted está sentado ahí, pero Dios sabe que tu carne no puede adorar a él. So God made a plan how to get us to reach the place. Pues Dios hace un plan como nosotros lograr llegar. I want to go a little further. Quiero ir un poquito más allá. A person that goes to a carnival, Una persona que va al carnaval, and even though they have flesh, y aunque tienen carne, their parents might have brought them up with some moral codes. sus padres tal vez le levantaron con ciertos códigos morales. And the parents tell them, you don't behave a certain way in public. Y sus parientes le enseñan para no comportarse de cierta manera en público. So that is why you never see a party without a bar. Por eso usted nunca, that's why. You have to have a party with a bar. We must have alcohol. Por eso usted no ve nunca una fiesta sin un bar. Because you need some help Porque usted necesita cierta ayuda to go over your mother's and father's code. para usted pasar un poquito más allá de los códigos de tu padre. So when you get the alcohol inside of you, Pues cuando usted toma ese alcohol, regardless of how decent you are, sin importando cuán decente es usted, you will cross over the line. usted pasará la línea. That is why Paul said, Eso es lo que Paul dice. don't be not drunk with wine wherein it's excess. Don't drink excessive wine till you're drunk. No tomes demasiado vino hasta que estás borracho. But be filled with the Holy Ghost. Pues sea lleno del Espíritu Santo. Because the same effect Porque el mismo efecto the alcohol does to a person in the party, que el alcohol hace con la persona en una fiesta, the Holy Ghost does to us in church. like el Espíritu Santo hace con nosotros en la iglesia. He pick us up. Él nos levanta. He quicken our bodies. Él nos da nuestro cuerpo fuerza. When we hear a song from Zion, Cuando escuchamos un cántico de Zion, we begin to rock. We begin to get excited comenzamos a excitarnos. because our spirit is connecting to the song. Porque nuestro espíritu es conectado con el cántico. Our hands reach up in the air. Nuestra mano comienza a hacer así. Energy begin to come in us. Y comenzamos a tener energía. You begin to suddenly find, wait, this is not me, this is not me. Sit down, sit Usted de down. repente dice, esto no es mí, esto no soy yo. Déjeme Sit sentar. down. Déjeme sentar. I was in Colombia Estaba en Colombia. and Ruben Conception was preaching. Rubén Concepción estaba predicando. You know I'm a very reserved person. Usted sabe que yo soy un hombre muy reservado. When I hear somebody shouting Cuando yo escuché a alguien gritando and run up and y shouting, levantó y comenzó a gritar, I look and say, who is that? yo comencé a pensar, ¿quién es ese?
It's me. Era él. It is me. Era yo. The message picked me up. El mensaje me tomó. The message put some excitement in me. El mensaje puso algo excitante en mí. I had to catch myself. I said, it is me. Yo tenía que preparar un quieto y pensar, eso soy yo. But I was already Pero gone. ya yo me fui. Because when the Spirit touch you, Porque cuando el Espíritu toca, He quickens my mortal body. Él da vida a tu cuerpo mortal. He makes me alive. Él me da vida. That I can praise God. Que yo pueda adorar a Dios. That I can worship God. Que yo pueda adorar a Dios. That I can magnify Him. Que yo pueda engrandecer a He Él. give me Él me da power. poder. He give me Él me da energy. energía. Oh, hallelujah. Ushamala Sabahai. Bless His name. I say, bless His name. Bendecir su nombre. Pastor Andrew and Pastor George. Pastor Andrew y Pastor George. How you gonna fast all those days and preach? ¿Cómo puedes ayunar todos esos días y predicar? How can you think that you're gonna make all that energy and run around for 3-4 days ¿Cómo puedes tener tanta energía así y correr and not 3 eat días and not eat anything? y no comer nada? I got food you don't know of. Yo conozco una comida que usted no conoce. I got spirit food. Yo tengo comida espiritual. He come into my body. Entra en mi cuerpo. Shamakendalaya sai. Otorobo sata. Hey! Quicken my mortal. Me da vida mi cuerpo mortal. Oh, bless His name. Bless His name. I say, bless His name. Bendecir su nombre. Wake up that spirit in you. Aviva ese espíritu en usted. Awake the lion in you. Avívalo, avívalo. Awake it, awake it, awake it. Avívalo. Paul tell Timothy, stir it up, stir it up. Pablo dijo a Timoteo, aviva ese espíritu que está en Stir up usted. the spirit. Aviva el espíritu. Oh, hallelujah. Bless His name. Bless His Bendecir su name. nombre. Bless His Bendecir su name. nombre. Bless His Bendecir su nombre. name. Oh, hallelujah. Ay, Shemala Saya. Orimandalai Semeleki. Orimata Sata. Oh, yes. Sí. Oh, hallelujah. Worship Him. Worship Him. Worship Him. Hatamahate. Retamahanala Masaya. Oh, Temandaya. Bless His name. 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 Oh, yes. Oh, Tamashabahati Randa Masaya. When those people are in the party, Cuando esos que están en esa fiesta and when they drink a lot of alcohol, y cuando toman mucho alcohol, they just said the party breaking out. The party is now breaking out. It's getting hot. dicen que la fiesta se pone mejor, bueno, The caliente. party is getting hot. La fiesta se pone Well, caliente. I don't know. Yo no sé. I don't know about that party. Yo no sé tocar de esa fiesta. I have never been drunk in my life. Yo nunca estuve borracho en mi vida. But in the realm of God, Pero en el ambiente de Dios, like right now, como ahora, I can feel this church is getting hot. yo puedo sentir que esta iglesia está poniéndose caliente. Hey! I can feel something is coming upon me. Estoy sintiendo algo descendiendo sobre mí. I can feel it. Yo puedo sentirlo. The Spirit of God, El Espíritu de Dios, He wants to stir you. Él quiere tocar a usted, He avivar a wants to usted. strengthen you. Él quiere darle fuerza. He wants to anoint Él you quiere ungir a usted with the power of His con el Spirit. poder del Espíritu. Hallelujah! 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 Oh, Namashabai. Hitamasambala.
Orinana satalai, Redema Sheba Kide, Rotomon Seriete Sai. Oh, bless his name. Oh, bless his name. Oh, bless his name. Oh, bless his name. Oh, yes. Oh, yes. Oh, bless his name. Hallelujah. 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 When troubles are on the outside, Cuando hay problemas afuera, something on the inside. algo adentro, Something on the inside. algo de adentro. We used to sing it in church. Tenemos costumbre de cantar en la iglesia. Something inside of me Algo dentro de mí is telling me to go on. te dice para usted continuar. The Holy Ghost inside of me El Espíritu Santo dentro de mí is pushing me to go on. me está empujando para seguir. Oh, yes! When trouble hit you Cuando problema te toca and you feel like you want to back up, y usted siente como siente regresar, you fall on your knees usted cae de rodillas and God begin to work on the y inside. Dios comienza a Oh, mover de hallelujah. adentro. He stirs you inside. Él te aviva de adentro. He puts strength inside. Él pone fuerza adentro. And you find yourself rising again. Y usted se encuentra usted mismo levantándose otra vez. Just like when the devil thought he killed Jesus, Igual manera cuando el diablo pensó que mató a Jesús. celebrating for a while. Estaba celebrando por un momento. But on the third day, Pero al tercer día, the Spirit, el Espíritu the Spirit came down. descendió. Hallelujah to Jesus. And picked that body from the dead. Y él tomó ese cuerpo de la muerte. That's what Paul is saying Es lo que Pablo dice in Romans 8:11. en Romanos The 8:11. same Spirit El mismo Espíritu that picked up Jesus' dead body que cogió el cuerpo muerto de Jesús and put life in it y puso vida en él. is the same Spirit Es el mismo will Espíritu put life in you. que va a poner vida en usted. Hallelujah! Hallelujah! And cause you to run. And cause you to run. Y eso te hace que usted corra. And cause you to be triumphant. Y eso causa que usted sea triunfador, Victorious. victorioso. Hallelujah! Bless his name. 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 Oh, yes. For the church to fail, Para la iglesia fracasar, the Holy Ghost got to come out of the earth. el Espíritu Santo tiene que salir de la tierra. Because once the Spirit is present, Porque si el Espíritu está presente, he will stir his church. Él avivará su iglesia. He will make us awaken Él nos levantará, nos despertará to life and power. para vida y poder. Bless his holy name. Bless his holy name. Sit for a while. Siéntate un momento. We will go to the bar again just now. Vamos otra vez al bar. We'll drink a little more just now. Vamos a beber un poquito más ahorita. And then we'll rise Y again. después vamos a levantar otra vez. Don't drink wine, No tomes vino, but the Holy Ghost. pero el Espíritu Santo. I'll just tell you a little story short, just in line with this. Voy a contar una historia corto que tiene que ver con esto. I was going to church when I was young, Yo iba a la iglesia cuando era joven and the driver stopped and buy a Guinness. y el conductor se detuvo el carro y compró un Guinness. And I sitting next to him. Y yo estaba sentado al lado de él. He said, "Brother, you can't drink this." Él dijo, hermano, usted no puede tomar eso. I said, "That doesn't mean I don't get high, though." Yo le dije, pero eso no quiere decir que yo también no me pongo high, no me pongo alto. I said, "I go into church just now, Voy a iglesia ahora and I'm going to be higher than you." y voy a ser más alto, más
influenciado que usted. Because I go in and drink from the Most High. Porque voy a beber del Altísimo. And tomorrow, Y mañana I won't have a hangover. no tengo que dormir en la mañana para pasar esa cosa. No. No. Tomorrow I'll get up with joy. Mañana yo me levanto con gozo. So he thought he would have made me jealous of his wine, Él pensó que me iba a hacer sentir celoso por su vino, but I wanted him to drive fast pero yo quería que él se manejara más rápido. because my wine, my new wine, was in Porque church. mi vino nuevo estaba en la iglesia. That's why I don't want the church to die, Por eso no quiero que la iglesia se muera, where we just explain from our head. que solamente estamos explicando de nuestra mente. I like the fire. A mí me gusta el fuego, I like the spirit, a mí me gusta el espíritu, because he gives you energy. porque te da energía, He stirs you. te levanta. Even when the flesh saying, take your time, take your time, Aunque la carne dice toma tu tiempo, the spirit is pushing you forward. el espíritu está empujando hacia adelante. The Holy Ghost El Espíritu Santo is what gives us life. nos da vida. If you want life, Si usted quiere vida, get closer to the Spirit. ven más cerca del Espíritu. He'll give you life. Él te da vida. If you're reading the Bible on a service day, Si usted está leyendo la Biblia en un día de servicio, let's read the Word of God. vamos a leer la palabra. Even that you would read with life. Hasta lo que usted está leyendo tiene vida. Because when you read it, Porque cuando usted lo lee, the Spirit will show you something el there. Espíritu va a mostrarte algo ahí. And while you're Y reading, cuando estás leyendo, you're receiving. usted recibe. When you're singing, Cuando usted está cantando, you're not singing alone. usted no está cantando solo. He will be with you. Él estará con usted. Hallelujah. It is the Spirit that gives us life. Es el Espíritu que nos da vida. If the Spirit is taken away, Si el Espíritu es quitado, we should close it, tenemos que cerrar esto. because it's only by the Spirit Porque solamente por medio del Espíritu we can have life. podemos tener vida. Now I want to just let you see something. Quiero mostrarle algo. What happened in a community in a place called Ephesus. Lo que pasó en un lugar, una comunidad llamada Éfeso. In Acts chapter 19, and I quote, En Hechos capítulo 19, y cito, while Apollos was at Corinth, cuando Apolo estaba en Corintio, Paul having passing through the upper coast of Ephesus, mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo pasaba por Éfeso. he came to Ephesus Él llegó a Éfeso and found certain disciples. e encontró a algunos discípulos. Now they are disciples, Son discípulos and they have some form of following the ways of God. y tenían cierta forma de seguir los caminos del Señor. He said, have you received the Holy Ghost Y él- since you believe? Él dijo, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo desde el día que se entregaron? They said, we have not so much heard whether there be any Holy Ghost. Ni siquiera hemos escuchado que existe un Espíritu Santo. He said, unto what then were you baptized? Él dijo, entonces, ¿en qué nombre? ¿Cómo son bautizados? If you don't know the Holy Ghost, Si no conoces al Espíritu Santo, then your baptism is probably wrong. y, pues, tal vez tu bautismo es mal, no está correcto. Because if you know your baptism was right, Porque si usted sabía tu bautismo, no, again. if you are baptized the right way, Si usted es bautizado de la manera correcta, you would have heard in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. usted hubiera escuchado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So if you say you never heard about the Holy Ghost, Si usted dice que nunca ha escuchado el Espíritu Santo, he went straight to their baptism. él fue directamente al bautismo. He said, unto what were you baptized? Entonces, ¿en qué fue usted bautizado? And they answer unto John's baptism. Ellos contestaron en el bautismo de Juan. Well, John the Baptist baptism was before Christ, Pues el bautismo de Juan era antes de Cristo and they were baptized unto John. y eran bautizados por Juan. But John tell them they must follow who must come after. Pero Juan les contó que ellos tenían que seguir el que venía después de él.
So he went on to preach to them concerning Christ. Entonces él los predicó tocante a Cristo. And then they were baptized in the name of the Lord now. Entonces ellos fueron bautizados ahora en el nombre de Jesús. And after he laid his hands upon them, Y después que puso sus manos sobre ellos, and the Spirit of the Lord came upon them. y el Espíritu del Señor vino sobre ellos. Now, the Bible said, and they were all filled with the Holy Ghost. Y la Biblia dice que todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. And they begin to speak with tongues Y comenzaron a hablar en lenguas and prophesied. y profetizar. And verse 7 said, and the number of men was 12. Y el versículo 7 dice que ellos eran 12. I want to let you see something. Quiero que usted vea algo. Here are some dead believers. Aquí usted ve unos creyentes muertos. Even their baptism is not straightened out. Hasta su bautismo no era correcto. But they believe Pero ellos creían. to the extent that they know. Ellos creían hasta donde ellos conocían. To whatever revelation they have, they were living. Esa revelación que recibieron, eso estaban viviendo. But Paul knew Pero Pablo sabía, it's necessary es to necesario bring them to the next level. llevarlos al siguiente nivel. You must always pursue God Usted siempre tiene que buscar a Dios to come to the highest level possible. para llegar al nivel más alto posible. Every day you wake up, Cada día que usted se levanta, you must look for more of usted God. tiene que buscar más de Dios. I want to come up higher. Yo quiero subir más alto. Never get satisfied, Nunca estáis satisfecho because there are places in God you have never discovered. porque hay lugares en Dios que usted no descubrió aún. Now here they were empty. Ahora estaban vacíos. They didn't even know if they have a Holy Ghost. Ni siquiera conocían que existía un Espíritu Santo. Now they were baptized and filled. Ahora son bautizados y llenados. But not only that they spoke in tongues and got filled with the Spirit, Y no solamente, again, not only they got baptized and filled with the Spirit, baptized in No solo- water and no then s- get filled with the Spirit, no solamente son bautizados en el agua y llenados con el Espíritu Santo, but they also had an added gift. pero también tienen adicional un don. They begin to prophesy. Comenzaron a profetizar. So they were now from dead Ahora estaban de muerto to alive en vida to gifts in the Spirit. y dones en el Espíritu. All in one day. Todo en un día. Hallelujah. All in one day. Todo en un día. I want you to know one day Yo quiero que usted sepa, un día God can pick you from death Dios te puede coger de muerte to life a vida and begin to use you y comienza a usar a usted in one day. en un día. Could it be today? Puede ser ese día. Could it be this day? Puede ser hoy. Question, could it be this day Pregunta, puede ser este día that God wants to move you que Dios quiere mover a usted from death to life, de muerte a vida, from the power of the Holy Spirit del poder del Espíritu Santo onto the gifts of the Spirit a operating. los dones del Espíritu Santo. They suddenly could speak prophecies. Diripientes podían hablar profecías. They were so connected now with heaven Estaban tan conectados con el cielo. that they were now releasing. Ahora están entregando, sacando. When that apostle Paul passed by Ephesus, Cuando apóstol Pablo pasó por Éfeso, that community was about to change esa comunidad estaba para cambiar, because he provoked them to know more was there for you. porque él provocó a ellos para conocer más que hay para ellos. You're a believer. Usted es un creyente. You believe in God. Usted cree en Dios. And if you die, Y si usted muere, you'll go to glory. usted va a gloria. But there is more. Pero hay más. Don't die yet. No muera aún.
full of the purpose that God called you here to. Cumple con el propósito con el cual Dios te ha llamado. Let God give you more right here. Deja que Dios te dé más aquí. Say, God, I'm not ready to come home right now. Dios, no estoy listo para venir a casa ahora. I want to taste the power Yo quiero probar el poder of the world to come. del mundo venidero. I know I will see it when I'm over there, Yo sé que lo voy a ver cuando estaré allí. but I want to experience your glory over Pero here. yo quiero experienciar tu gloria acá. Hallelujah. Bless his name. Bless his name. How many know? ¿Cuántos saben? How many know? ¿Cuántos saben? I sure we come to these fasts Yo sé que venimos a este ayuno expecting esperando that God will do something. para Dios hacer algo. But I don't want you to think it's going to be long, No quiero que usted piense que será mucho tiempo, largo. because look what God did with those men, 12 men in one day. Porque mire lo que Dios hizo con esos 12 hombres en un día. In one day, Un día. He took them from not knowing Él los tomó de no conocer nada and He gave them the knowledge, y Él los dio el conocimiento, put them in the water, los puso en el agua give them the Spirit, y les dio el Espíritu. and they were now being used of God. Ahora son usados por Dios. They were prophesying. Estaban profetizando. Oh, bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Maybe you leave home this morning Cuando usted salió de la casa en esta mañana, and all you could see is the natural realm. You could only see here. todo lo que usted podía ver es el ambiente natural. But maybe in this service, Pero tal vez en este servicio, God will pull back the curtain Dios alzará la cortina and cause you to see into the realm of God, de tal manera que usted pueda ver el ambiente de Dios. that you can see the things that is to come. Para usted ver las cosas que están para llegar. We are living in the time, Estamos viviendo en el tiempo, in the last days. en los últimos días. I will pour out my Spirit Derramaré de mi espíritu upon all flesh. sobre toda carne. Sons and daughters Hijos y hijas shall prophesy. profetizarán. You shall have visions. Ustedes tendrán You visiones. shall have dreams. Ustedes se oirán sueños. This is the day. Este es el día. This is the day Este es el día for visions, para for visiones, para revelations, revelaciones, for prophecies, para profecías. the power of God. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, yes. Oh, yes. He wants to change your status Él quiere cambiar nuestros estatus spiritually. espiritualmente. Move you from one place to another. Mover de un lugar a otro. You've been in one place too long. Has estado en ese lugar demasiado tiempo. You're sitting there by Ephesus Usted está sentado ahí en Éfeso. and you're limited in your knowledge. Usted está limitado en tu conocimiento. But God said you're going to learn something. Pero Dios te dice que usted va a aprender algo. And then you're going to receive something Y después usted va a recibir algo that is going to take you where you're supposed to be. que Él te va a llevar en el lugar donde usted tiene que estar. How many can give him glory? ¿Cuántos le pueden dar gloria? Oh, hallelujah. 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 Oh, glory to God. Hallelujah. Oh, bless his name. Oh, bless his name. He wants to move you. He wants to move you. Él quiere moverte. He wants to move you. Él quiere moverte. Would you allow him to move you? Permite a Él mover a usted. Those 12 men was open to the Spirit of God. Esos 12 hombres estaban abiertos para el Espíritu de Dios. They never even heard about it before that day. Nunca escucharon de eso. But they didn't argue. Pero no discutieron. They didn't doubt. No dudaron. They opened up themselves. Ellos abrieron a sí mismos. If there is something more, Si hay algo más, give it to me, Paul. dámelo, Paul. Give it to me. Dámelo. If there is something Si more, hay algo más, I want it. yo lo quiero. I want Yo lo it. quiero. Give me the Holy Dame el Espíritu Ghost. Santo. Hey.
Hey, glory to God. 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 You're not going home the same. Usted no va a regresar a casa igual. You're not going home the same. Usted no va a regresar a casa igual. Whenever you come out to the house of God, Cuando salimos de la casa de Dios, God has a plan. Dios tiene un plan. God has a plan. Dios tiene un plan. And He's speaking to you. Y está hablando a usted. It don't take long No toma tiempo for me to move you para yo mover usted from one dimension de una dimensión to another dimension in the a otra spirit. dimensión en el espíritu. It don't take long. No toma tiempo. You don't have to wait till the end of the year. No tiene que esperar hasta el final del año. Today. Ahora, hoy. Today. Hoy. Are you ready? ¿Estás listo? Are you ready for more? ¿Estás listo para más? Are you ready to move? ¿Estás listo para moverte? Are you ready to move? ¿Estás listo para moverte? Open up to Him. O ábrete para Él. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Halamashaba dice Mendelesekai. Ida Masaba Hadala Masaya. Glory to God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Something is going to happen. Something is going to happen in your spirit. Algo va a acontecer en tu espíritu. Something is going to happen in your spirit Algo va a pasar en tu espíritu that will change you. que te va a cambiar. Bless His holy name. Bless His holy name. Bendecir su nombre santo. Bless His holy name. Bendecir su nombre santo. Hamala shebra kadali sitele mandala isete. Kenana siprito lolo moko sepretite la masata. Oh, bless the name of Jesus. Oh, bless the name of Jesus. Oh, bless the name of Jesus. Bendecite el nombre de Jesús. Oh, bless the name of Jesus. Bendecite el nombre de Jesús. I feel the anointing here. Yo siento la unción I acá. sense the unction of God here. Yo siento la unción Oh, acá. bless the name of Jesus. Bendecite el nombre de Jesús. You're going to change your position today. Usted va a cambiar su posición hoy. Oh, bless the name of Jesus. Oh, bless the name of Jesus. Glory to God. Hallelujah. Bless His name. Bless His name. I'm trying to go on, but I'm paused. I'm trying to speak from verse 8 through 9 to 11. Hallelujah. Trato de Jesus. hablar desde el versículo 8 al 11. But I feel the Holy Ghost. Siento el Espíritu Santo. Bless His name. Bless His name. Glory to God. There were two categories of people. Hay dos categorías de gente. Stay in the spirit. There are two categories of people. Hay dos categorías de gente. While 12 men receive everything from God, Cuando 12 hombres recibieron todo de Dios, some of the Jews and some of them begin to argue against it. algunos de los judíos comenzaron a argumentar, a discutir. And they had great disputing. Y había un debate muy grande. So while some were so blessed Mientras algunos estaban tan bendecidos to move to the next level, para ir al siguiente nivel, some let their head get in the way algunos dejaron su mente estar en el camino. and they dispute what was happening. Estaban descartando lo que estaba pasando. Notice it's all you. It has to do with you. Usted da cuenta que tiene que ver con usted.
Those that yielded and believed aquellos que se entregaron y creyeron, moved to a next level in God. movieron al siguiente nivel en Dios. Those that argue and want to debate, O esos que argumentaron y quisieran discutir, debatir, they received nothing. no recibieron nada. And Paul withdrew himself Y Pablo se retiró and went into the school of Tyrannus. y fue en la escuela de Tirano And he spent 2 years y quedó allí 2 años expounding the word of God. explicando la palabra de Dios. And verse 11, Y versículo 11, verses 10 tell us when he was expounding the word of God, el versículo 10 dice cuando estaba exponiendo la the palabra de word Dios, spread through Asia. la palabra se esparció en Asia. Out of that 2 years of ministering at Tyrannus. En esos 2 años de ministerio en Tirón. And verse 11, Y versículo 11, after God had schooled them with the word, cuando Dios les dio la escuela con la palabra, he began to demonstrate his spirit. Él comenzó a demostrar su espíritu. Verse 11 said, Versículo 11 dice God wrought special miracles by the hand of Paul, que Dios obró grandes milagros por las manos de Dios, de Pablo, so that from his body que de su cuerpo, handkerchiefs pañuelos and aprons y delantales was carried to the sick lo llevaban a los enfermos and those that were possessed, y aquellos que estaban poseídos, and the disease left, y la enfermedad les dejaba and the demons went out. y los demonios salían. I want you to pay close attention to what I'm saying. Yo quiero que usted ponga buena atención, está atento a lo que voy a decir. Many times there's a sickness in your body, Muchas veces hay una enfermedad en tu vida, or there's a demonic activity trying to oppress you, o hay una actividad demoníaca que trata de oprimirte. the anointing that came with the kerchiefs. La unción que vino con los pañuelos, Nobody had to rebuke anything. nadie tenía que reprender nada. The anointing take care of the disease. La unción tomó control de la enfermedad, trató con la enfermedad. Nobody tell the demon to come out or to leave. Nadie dijo a los demonios que tenían que salir o irse. The anointing caused him to flee. La unción causó que ellos salieron corriendo. I want you to see it clear. Yo quiero que usted lo vea muy claro. When the anointing rises, Cuando la unción suba, diseases leave. las enfermedades se van. Demons run. Demonios corren. Demons run. Demonios corren. And nobody have to say come out. Y nadie tiene que decir sal. That's why we have to lift it to another level. Tal vez tenemos que subir al otro nivel. Because when the anointing begin to swirl, Porque cuando la unción comienza a mover, demons and disease got to flee. demonios y enfermedades tienen que huir. So that is why I tell you today, Por eso te estoy contando hoy. God wants to lift you up. Dios te quiere levantar. God wants to bring you forward. Dios te quiere llevar más de adelante. He wants to bring you higher Él te quiere llevar más alto in the Holy Ghost. en el Espíritu Santo. Hallelujah. 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 Those men that morning, Esos hombres esa mañana they were sitting, estaban sentados, having their own life, teniendo su propia vida, probably comfortable, tal vez confortable, knowing that they are committed to God. sabiendo que estaban cometidos, entregados a Dios. As much as they knew, De lo que ellos sabían, they yielded themselves to God. de lo poco que sabían, se entregaron a Dios conforme a eso And they were called disciples. y fueron llamados discípulos. But when Paul came to the shores, Pero cuando Pablo llegó a la costa, he began to open their heart to see something. él comenzó a abrir sus corazones para mirar algo, ver algo. Do you know there is more? ¿Sabe usted que hay más? Have you received the Holy Ghost? ¿Usted recibió el Espíritu Santo? He said, we don't know. We don't know anything about that. No sabemos, no conocemos nada tocante eso. He said, you would know about it today. Él dijo, hoy ustedes van a conocer a él. I'll open your understanding to know about it.
Voy a abrir su conocimiento para que ustedes puedan conocer a Él. And when he began to tell them about it, Y cuando Él comenzó a contarles tocante a Él, many would have been comfortable. At least we know now there is something. y muchos tal vez estarán confortables, ahora sabemos algo. But he moved them from knowledge to experience. Pero Él los movió de conocimiento a experiencia. How many know I need to move from knowledge to experience? ¿Cuántos saben que tienen que moverse de conocimiento a experiencia? I need to move into the experience of the Spirit of God. Tengo que mover entrando en la experiencia del Espíritu de Dios. I want to experience Yo quiero experienciar this new level in God. este nivel nuevo en Dios. I want to experience what you're talking about. Yo quiero experienciar lo que usted está hablando. And they open up to receive. Se abrieron para recibir. Are you like the 12 today, ¿Es usted como los 12 hoy who is open up to receive? que está abriéndose para recibir? Are you like the Jews that argue with your mind? ¿O eres como los judíos que estaban argumentando con su mente? How is it possible? ¿Cómo es posible? With God all things are possible. Con Dios todo es posible. So today, Pues hoy your heart must be open tu corazón tiene que estar to abierto see the hand of God, para ver la mano de Dios, to see Him move you para ver el mover from one level de un nivel to another. a otro. You got to want it. Usted necesita desearlo. I guess when He began to speak, Yo me imagino cuando él comenzó a hablar, they were so honest in their heart eran tan honestos en sus corazones that they said, if there is something there for us, que dijeron, si hay algo allí para nosotros, we are going to receive it today. lo vamos a recibir ahora, hoy. If there is something for me Si hay algo para mí in the plan of God, en los planes de Dios, I will have it today. lo voy a recibir hoy. I will receive it today. Lo voy a recibir hoy. While you put your hands in the air, Cuando usted ponga tu mano en el aire, you must have in your heart, usted tiene que tener en tu corazón, today is the day hoy es el día for my miracle. para mi milagro. Today, Hoy, today, hoy, today, hoy. some demons are going to leave. Demonios se huirán. Some things that have been troubling me is going to disappear. Las cosas que estaban preocupándome van a salir. Some sickness is going to run. Enfermedades se irán. Some sickness is going to move. Enfermedades tendrán que moverse. And I will move up into the realm of the Spirit of God. Y yo voy a moverme en el ambiente del Espíritu de Dios. Are you ready? ¿Estás listo? Are you ready? ¿Estás listo? Oh, Mashamalaya Sai. Ida Masamalai Kedesemai. Are you ready? ¿Estás listo? Are you ready? ¿Estás listo? Are you ready? ¿Estás This listo? altar is open. Run here. El altar Run. está abierto. This altar is open. El altar está abierto. Etamasobriende, come with expectation. Ven con No, expectativa. stand up, stand up. Let them stand up. Para, hermano. No, sin Throw your hands in the air. Levanta tus manos. Párate. Levanta tus manos. Kama samalaya sai. Ima sambala kediendera. Oh yes. Today you're going to move me. Today you're going to move me. Today you're going to move me. Hoy me vas a mover. Hoy me vas a mover. Today. Oh. Today. Hoy. Today you're going to move me. Hoy me vas a mover. Today I'm moving. Hoy. I'm moving Hoy. from one dimension De una dimensión to a next dimension. a otra dimensión. Things that were holding on to me, Cosas que me estaban agarrando they are leaving today. se van hoy. When the anointing touches me, Cuando la unción me toca, everything that is evil must flee. todo lo que es infernal tiene que ir. Diseases must flee. Enfermedades tienen que ir. And the power of God must come upon me. Y el poder de Dios vendrá sobre mí. Oh, yes, Shamala Messiah. Oh, Torobo Kote de Mensheka. Oh, yield to the Holy Ghost. Yield to the Holy Ghost. Yield. Oh, yes, Shema Kela Masaya. Oh, yes.
Ayashamalaya. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Put your hands, Lord. Una masebra kente. Anna masebria dele Messia. Uremanseya makidelea. Open our spiritual eyes, Lord. Kendala masabiete. Iramakatalaya. Sambaya. Oremakite. Ramasabahai. Fire. Unveil our eyes. Unveil our eyes. Unveil her eyes. Uramanda shemeke. Remenda mansambrayaki. Fire. Fuego. Ramasebre keriendele Messia. Redemasebriete. Samakete lesete. Mangelanda laise melesia. Radana masebriendele Messia. Imesembelene Masaya. Imandora mosebriendele Messia. Power. Power. Sorry. Keep flowing. Keep flowing. Keep. Yes. It is here. It is here. It is here. Fire. Open the eyes, open the eyes. Abre los ojos, abre los ojos. Open the eyes, visions. Abre los ojos. Revelations. Kemendele mando bosata. Radamanda rabasete. Eredamaseta. Ramakete. Lord, fill him with the fire. Fill him with the Holy Ghost. Llénalo con tu Espíritu, Fill him Dios. with the fire of God. Fuego, Dios. Fill him with the fire. Llénalo con fuego, Hey, Dios. hey, Shamake, Ratanaramasa, Radaman, Ramande, Ranta, Aisheme, Rodobo Kote, Namandobo Sebrekete, Onde Yasama, Idemandalaba, Urarai Shema Kambaya, Omande Yasereme. Yes, our Lord wants to move you. He wants to move you. He wants to move you. And then, shut up. Fire! Fuego. Fire! Fuego. Imasebake! Radamasebakite! The anointing over her life, Father. Shebeke de le Messia. Ideman Samahadai. Ramashebakida de Osota. Ui Shemende Mansaya. Rondo Mosabie. Take a sense, put it there on your belly, on your belly. Keda Saba. Randama Shembe. You don't believe in me. As the scripture said, out of the belly shall flow rivers of living water. Kondomo Shebriete. Impart life into her spirit. Kondama Shebriete Lemandai. Remanda Masabakite. On demand say, oh Lord, fire, fire. Itama Sebrakata. Aishe Melesia. O Moko Dia Semendelemense. Uma Samahai. Uma Sembra dice. Magalikete Shemai. Oh yes, Manda. Remandoya Shebiete. There are things that with you are not going to be there anymore. Oh yes, they're going to pack up today. In a masobriendele Messia, certain illnesses will not stay. Kotoro bokotelise, mangan sheba ise, ide somolo kote, radamasanai, oi shemeleki, touch, break it. Receive it. Receive. There it is. There it is. There it is. There it is. Oh, yes, Lord. You're doing it. You're doing.
Atimandala Masa. Connect with this spirit today. Connect with this spirit. Alala Masaya. Inenenesiendele Mesia. Oh Namasa. Every seed the enemy sow must go. Ishe. Ishe. Sama kibre dise. Ima sama. Ronda ishe makia. Benenese yatala Masaya. Deeper. 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 Shamakede. Radama sobriete. Remama sabai. Randan sebrekede andai somodiete. Your fire. Your fire. Let our eyes of understanding be flooded to know the things of the Spirit. Peshimalasa. Oh, Shemere. Oh, Shemere. Hallelujah. Father, this was it. Oh, yes, Shema. When the anointing came, oh, yes, you wrought special miracles by the hand of Paul. Paul is in glory today. God anointed Jesus. He's at the right hand today. But it's God who anointed him. It is God who wrought the special miracles through Paul. And it's the same God that is in this house today. The anointing come over her. Fire. Kote Sibria Randa Shemelekite Magodi Lemesia. Everything that is not you under the fire must be burned out, must be transformed. Tele Masata Irede Mahasi Rondo Moshe Brekidi Endele Masatai Peter Masatai. Fire of God, the anointing of the Spirit. Every chronic those things that hang around you, they won't be there after this day. Thank the Spirit. Be gone. Radamaso briende le Messia. Idende la Masata. Kemasabai. Kenenesiende. Inana Masaya. Inananse yaketi. Mangele Sipri. Onde Shebranda Someye. Believe. The believers receive. The believers receive. The believers receive at Ephesus. A life was never the same. A life was never the same. Fire, Lord. Hey! Ute Esheka Radamai. Fire, Lord. Rababa Shatai. Ima Samba Ye Rata Emma Redama Sata the Messiah. Fire. Oh yes, Shebaki. Irema. Uma Samana. Hey! He is here, he's here, he's here. He receive it. Receive it. Receive it. Never be the same. Never be the same. Never be the same. Never be the same. Edema, are you ready? Are you ready? Are you ready? Lift up your hands. You come to catch people. You come to catch it. Edele mose briede le Messia. Ina maso briede le Messiah. Que me sembre dice ma.
Shomodia de la Messia. Kima Sambele Kotolomosa. Hallelujah. Receive fire, the anointing, the anointing, the anointing, the anointing. Praise, 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 praise. Praise is the open door. Praise, praise. Everybody in the room, praise. Everybody in the room, praise. Todos adoran, adora, adora, adora. Adora, adora, adora. I want you to have knowledge why I ask you to praise. Yo quiero que usted reciba conocimiento cuando estoy pidiendo para que adores. The Bible said when Jesus took them out to Bethany, La Biblia dice cuando Jesús llegó a Betania, he blew upon them él sopló sobre ellos and he was taken up in the cloud, y él fue llevado en las nubes and they went back to Jerusalem, y ellos regresaron a Jerusalén and they continued in the temple y ellos continuaron en el templo praising God. adorando a Dios. Before the Holy Ghost came, Antes que el Espíritu Santo llegara, it was an atmosphere of praise. era una atmósfera de adoración. Lift up your voice. Levanta tu voz Begin to praise. y comienza a adorar. Begin to praise. Comienza a adorar. You're preparing for the fire. Estás preparándote para el fuego. Vamos, Shamalaya. Te Fire. adoro, te adoro, te adoro. Remamama Shabahai. Radamama Baba Sebriende Lemesia. Ramasambalaya Sebrekide. Romomo Sebiende. Idelemo Sobriete Lemesia. It is in you. It is in you. Etamaso Mendende Sebriete. Fire! Fuego. Receive, 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 receive. It is the Holy Ghost time. It's the Holy Ghost hour. It's the Holy Ghost hour. It's time for visions and revelation. It's time for power and change. Only by the Holy Ghost. Fire! The anointing. Father, release, release. As the scripture had said, he that believe, out of the belly shall flow rivers. Keep praising God. Sigue adorando a Dios. Sigue Keep adorando a praising Dios. God. Sigue adorando a Dios. Keep praising. Keep praising. Receive it. Fire. 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 Remende besika. Imasabraki. Malashebre kendele. Ramanda la 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 basoye. Lord, let it come out of you. Fire. Holy Ghost. The Holy Ghost. Espíritu The Santo. Holy Ghost. Espíritu Santo. The Holy Ghost. Fire. Aima Shamalaya. Ima Baba Shata. Shema Kendelele Messia. Receive. Receive. Recibe. Receive. Recibe. Receive it. Recibe. Receive it, my brother. Recibe. Receive it. Recibe. Receive it. Recibe. Receive it. Recibe. Receive it. Receive it. Recibe. Receive that which you seek for. Receive. Receive. Oh, te adoramos, Jehová. Te adoramos. Idemandala masa. Kenenesi, and keep your mind on the Lord. Inamasobriendele Messia. Keep praising him. Kotera Sigue adorando, Masata. sigue adorando, sigue Reda adorando. Mahatalai. Keep praising him. Keep praising him. Sigue Keep adorando, praising sigue him. adorando. Ey, Keep quema, quema. the anointing. The anointing. The anointing. Fire! Fuego. Raba quema y shue quema y saya. Oh God. Oh yes.
Idamasabi. You provide the fire. All we can provide is a sacrifice. We yield before thee. The anointing come over her. The anointing change. Change on the inside. The five change. The five change. Yes, yes, yes. Open. The five change. The five change. The fire of change. Lord, that anointing changes. Kita robo sata. Idedere la moko sete. Imandam bandela masobreti. Irababa sata. Irababa sai. Adababa sata. Idababa sabra yete. Aya sama. There's fire, there's fire, there's fire, there's fire. There's fire in the Holy Ghost. Find the Holy Ghost. Find the Holy Ghost. Receive it. Receive change. Receive change. Young men, young men, young men, young men can see visions. Young men can receive the anointing. Young men shall have visions. Fire upon you. Irabababa shatai. Shebakia. Moses lays hand upon Joshua. The Spirit came over him. Ete mandala shekai. Inana sobriete le marasite. Rama shebiana. Yes, yes, yes. Yes, continue. Open up. Open up. Open up in the realm of God. Open up in the Spirit of God. Open up in the fire of God. Touch. Touch. Fire. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Oh, Shamakide Lisitai. Oh, Shimandalaya. Rede Sikita. Rede Masomba Lakite. Receive. 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 Receive strength. Receive strength. Receive. Receive, Lord. Change his position today for the glory of your name. Fire upon you. Changing. Change. Change. Kemada la masibreti. Panana sobriete le mandai. Fire. Fire. Lemende le mandala masata. Receive. 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 You said when your Spirit come, young men shall see visions. Young men shall see into the spirit realm. Young men shall see into the realm of God. Unveil him, Lord. Unveil him. The fire of God. Unveil him. Unveil him. Unveil him. Oh, glory to God. Hallelujah. Bless his name. Bless his name. Provide the fire. 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 Provide it. Tete Messia. Inenesia telemaha. Provide the fire. Provide it. 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 Thank you, Jesus. You've been dealing with her since day one.
Semiendele Messia. Touch her in her spirit. Dema shebra kendele semai. Irre maramanda yese kamala. Ushe brekete yese manda. Iso broge dise mandala. Receive. 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 It's happening in your spirit. It's happening on the inside. It's happening on the inside. Shema kima sombra isita. Fire in your spirit. Never the same. Never the same. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Open her to the spirit. Open her to the true spirit world. Ketele mandalai. Shebo shimagali semande. Receive. 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 Blessings, glory, and honor belongs to thee, O God. Let this life be for a praise and honor. Let this life be for a praise and honor. In the name of Jesus. Everything that follow, everything that come to put his foot and form a hole in you, Kemelessia, that was not of God. Today, by the anointing, it flees. Fire over you to destroy. Hey, Shimala Sabahite. Tondema Shamba Kida Lasata. Fire over you. Fire over you. Fire over you. Thank you. Thank you, my Father. Thank you, my Father. Thank you, my Father. Semiende la masabi ende le Messia. Kina sabrati semele kende le Messia. Kina sabra kende le Messia. Que masabi endele Messia. Que nasaba hasi endele Messia. Que nesebri endele le Messia. Que shimana nasi endele Messia. Semienda la satai. There's a price to pay. There's a sacrifice. There's a part that you have to play for him to open up things to you on a deeper level. The question I'm hearing is, are you willing to pay what is necessary to walk where you're called? Shebrekiti yasemanda la Messiah. Things that are of little value, they come cheaply. Cheaply, come cheap. But things that have great value, it costs. And there's a price that you must pay, that all my servants pay, that all my servants paid to walk in revelation of the Word of God and to experience that outworking of that anointing. There's a price. There's a price. Telesibriete la makanda la Messiah. Tomosebriende le Messia. Kene sepreketi le masanda la Messiah. Semiende la manasa kaliete le Messia.
Come closer. Come closer. Many things will be taken away. They seem to be of value today, but they won't be of any value when you look back. It demands time for you to know the things that belongs to you. Wait upon the Lord in His presence. Touch Him, Lord, and draw Him. Touch Him, Lord, and draw Him to the place. To the place. Unveil His eyes. Unveil His eyes. To see it in the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Bless His name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless His name. Bless His name. This is what is coming to my spirit. When Elijah passed Elisha and brushed him with his mantle, Ahora Elías dejó a Eliseo con su manto, it took discipline tomó disciplina and diligence y diligencia to come behind what he focused and purposed in his heart. para estar detrás en lo que él enfocaba, And at the point where his discipline was proven, de tal manera que su disciplina fue probado. he got what his heart was looking for, Entonces encontró lo que su corazón deseaba, the greater anointing. la gran unción. You're at the first phase there. He's at the first Estás phase, en la primera fase, desiring more. deseando más, But diligence is necessary, pero diligencia es necesario and discipline, y disciplina es necesario, and to focus on the thing y enfocarte en las cosas which is up ahead. que están adelante. If you can endure, Si usted puede perseverar, you'll experience the glory. vas a experienciar la gloria. Bele sibra kanda la Messiah. Keshima kelise mande. Touch him, Lord. Pull him by your spirit. Pull him by your spirit. Atráelo por tu Pull him espíritu. by your spirit Atráelo por tu espíritu. into secret places of devotion. En lugares secretos y devocional. Reveal to him Revélate a él the next place. el siguiente lugar. In Jesus' name. En nombre de Jesús. In Jesus' name. En nombre de Jesús. In Jesus' name. Thank you, Lord. Hallelujah. Danos llama Dios danke. Llama Dios danke a mi gente. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Danke, Señor. Danke, oh Dios. Danke, Señor. Danke, oh Dios. Dios está obrando de manera muy especial en este lugar. Aleluya. ¿Cuándo recibieron esta mañana? Mandamos saludos para Aruba. ¿Cuál manda saludos para Aruba? Saludos para Curazao. Aquí en Bonaire.
Saludos para la iglesia Concordia en Bucaramanga, Colombia. Muchos de Curazao. Y también mandamos saludos para Holanda. Y alguien aquí de un lugar desconocido, María Tucumbe, no sabemos de dónde, pero mandamos saludos para ella también. Amén. Dios está hablando de manera muy especial. ¿Cuál lo recibieron esta mañana? Amén, hermanos. Es algo grande que Dios está haciendo y vamos a ver este año un año diferente porque Cristo viene ya. Mantén la palabra que Dios te habló, que Dios puso en tu corazón. Amén. Y solamente recoger lo que ya Dios profetizó que iba a hacer con nuestras vidas. Vamos a dar Dios gracias. Amén. El hermano o la hermana que presidió, ¿quién presidió? Hermano Axel, con el orden del culto de mañana. De mañana no, de la tarde. Amén. Vamos a casa. Hermanos, dejamos los juegos de teléfono, Facebook, todo eso descansar unos días hasta el domingo después de la Santa Cena otra vez. Amén. Gloria al Señor. Dedicamos todo nuestro tiempo a Dios. Dejar el televisor a un lado, no lo prenda, hermanos. No hay que escuchar quién salió rey de tumba, esas cosas. Dejar todo eso para después del domingo. Si aún después del domingo tienes deseo, amén, porque yo me imagino que Dios va a hacer una obra grande. Amén. Sacrificamos estos días para Dios, descansar, leer la palabra y estar a las 6 aquí para seguir adorando al Señor. Glória a Deus. Deus siga bendicionando a vida humana. Vai lhes a ordem de serviço para a noite. Glória a Jesus. Serviço a noite está começando 6 horas. Glória a Deus. O tema para a noite está unção que está por tritur jugo de enfermidade. O texto está Isaías 10, versículo 27. Alabanza al Señor. 6 horas para 7 horas y media, oración personal. Y 6 horas, 7 horas 30 para 7 horas 50. Está oración central. Se está dirigir a hermana María Gerauliana. Y para el servicio de hermano Paul Charlie. Esa palabra, hermana María Mercera. Y alabanza a hermano Joel Chal. Y mensajero está nuestro hermano pastor Andrew Darrell. Y tercera servicio hermano Jeremy Margarita. Y nos siempre urgiendo de altar está hermano Logan Gentil. Y urgiendo general está hermana Paulina Benjamin y hermana Elna Gentil. Gloria a Jesús. La ganos tanta para mi hermana, para nuestra oración y para nos poder despedir servicio aquí, a tarde aquí. Alabanza al Señor. Dios está grande, está precioso, está maravilloso, Señor. Parece essa nossa agradecido Jeová imensamente tata para tudo o qual nós recebemos Deus meu de serviço aqui para santo. No momento que Deus meu vai casar para celestial, me rogava Deus meu guarda cada veículo para santo, siga junto com nós para celestial de la glória tata. Ao noite mirei para nós estar aqui na presente mirei, glorificar o nome do santo para celestial. Me agradecido meu Deus da verdade Senhor, em nome de Jesus. Amém. Y amén. Yo amo a mi hermana ricamente por saludar otro de amor de Cristo. Primeiro de nosso retiro anual, caminha junto nuestra confia a Dios, que Él quebra tu yugo por motivo de zeta de su unción.